झारखंडनि रांचिसिम आसामनि सा 20 आइजो हकी गेलेगिरिफोरा दिनै दावबायलांगोन। झारखंडनि रांचियाव खुंजानो गोनां साब जुनियर नेशनेल वुमेन हकी चेम्पियनशिपआव कक्राझार साइ एसटिसिनिफ्राय आसामनि हानजा जानानै बाहागो लानो साखाफारा। फैगौ 3 जुलाइनिफ्राय 14 जुलाइसिम गासै 12 सानजों झारखंडनि रांचियाव खुंजानो गोनां साब जुनियर नेशनेल वुमेन हकी चेम्पियनशिपआव आसामनि हानजाया दिनै दावबायलांगोन। कक्राझार साइ एसटिसिआव थांनाय 25 जुननिफ्राय दिनै 1 जुलाइसिम गासै 7 सानसिम सेन्ट्रेल बैंक अफ इंडिया कक्राझारनि स्पन्सराव मोनसे कोचिं केम्प खुंनायनि उनाव दिनै आसामनि सा 18 आइजो साब जुनियर हकी गेलेगिरि, सासे कोच आरो सासे टीम मेनेजार गासै सा 20 नि मोनसे हानजाया झारखंड फारसे दिनै रावना होगोन। दिनै कोचिं केम्पनि जोबथा सान आरो झारखंड दावबायनायनि बुब्लियाव गेलेगिरिफोरखौ लानानै माखासे मिथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथिनायजों लोगोसे बिसोरनो माखासे बेसेनगोसा बिबुंथि लाखियो कक्राझार साइ एसटिसिनि इनचार्ज बाबुल बसुमतारी, टीम मेनेजार गीता कालादी आरो कोच आनंद चनकर पाठक मोनहा। ये सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप है जो कि इस बार सभी को प्रणाम। ये सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप है जो कि इस बार रांची में आयोजित हो रहा है, जिसमें आसाम की टीम प्रतिभाग करने जा रही है। ये सब जूनियर नेशनल 3 जुलाई से 14 जुलाई 3rd of July एंड टू 14th of July होने वाली है, जिसमें हमारे पूल में कुल 4 टीमें हैं। 3 मैचेस हमें प्ले करने हैं पुल टॉप करने के लिए। और आज हम लोग 1 जुलाई है, आज डिपार्चर कर रहे हैं वहाँ के लिए। इसमें एसटीसी कोकराझार में कैंप का आयोजन किया गया और इस कैंप को जिसमें फूडिंग कैंप का जो पार्ट था एक, इसको सेंट्रल बैंक ने स्पॉन्सरशिप किया है। और मैं हॉकी असम के जो सेक्रेटरी सर हैं, प्रेसिडेंट मैडम है, प्रेसिडेंट सर है, सेक्रेटरी मैम है, उनको थैंक्स करना चाहता हूँ कि ये कैंप ऑर्गेनाइज करने का हमें यहाँ मौका दिया। और इन फ्यूचर हम चाहेंगे कि दोबारा भी हमें कैंप करने का मौका दें और जो भी बेस्ट कोचिंग है या बेस्ट पार्ट जो भी है, कोचिंग एंड एकोमोडेशन, फूडिंग, एवरीथिंग वी विल गिव देम। और साथ के साथ हम ये भी एश्योर करते हैं कि अच्छी कोचिंग के साथ साथ अच्छा परफॉर्मेंस का भी हम एश्योर करना चाहेंगे। बच्चे हमारे अच्छे ट्रेंड हैं और टाइम थोड़ा कम मिल पाया, इसलिए फिर भी हमने जो बेस्ट हो सकता था हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, बच्चों ने परफॉर्म किया। अभी प्रैक्टिस मैचेस को देख के ऐसा लगता है कि बच्चे कुछ अच्छा अचीव करेंगे। हमारे साथ हमारे टीम मैनेजर मैम भी जुड़ी हुई हैं और हमारे जो बच्चे आसाम रीजन से पूरा बिलोंग कर रहे हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। हमारे साई सेंटर के बच्चे टीम के साथ जुड़े हुए हैं, वो वहाँ परफॉर्म करने वाले हैं। एंड प्रथमेतो मीडियाक धन्यवाद जानाइছো আৰু जिमान पारो आमी 100% দিম চেষ্টা কৰিম। আৰু টিম সাব জুনিয়ৰ যেটো সৰু বহুত নতুন আছে, আমি जिमान पारो অসমৰ পৰা বাছিব চেষ্টা কৰিছো যাতে প্ৰতিভা লুকাই নাথাকক, তেওঁলোকক দেখি পেলাই আকৌ কালি দুজন আমি আনিব পাৰো। আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত আমাক আমাৰ অসমৰ সেক্ৰেটাৰী ৰপতা জাঙৰীয়াই বহুত সহায় কৰি আহিছে। তেওঁৰ আধা জীৱনটো হকি নামতে আমাক দিলে আৰু সেইটোৱে আমাৰ প্ৰয়াস থাকিব সদায় যে আমি যেনেকৈ বেলেগ গেমক আগবঢ়াই লৈ গৈ আছো আৰু আমি হকিটোকে এনেকৈ যদি আগবঢ়াই লৈ গৈ থাকিব পাৰো। আৰু হকিটো আমাৰ নেশ্যনেল গেম হৈ গ'ল, অলিম্পিক পালে আৰু বহুত ভাল প্ৰতিভা আছে আমাৰ ওলাই গৈছে হকিৰ পৰা। আৰু মই আশা কৰিম আগন্তুক দিনতো আমি এনেকুৱা বহুতখিনি মানে খেলুৱৈ আমি পাম। আৰু আপোনালোকৰ যোগেদি সেইটোৱে আপোনালোকে যিমান পাৰে প্ৰচাৰ কৰিব, বেলেগ খেলক যেনেকৈ বাধ্যকৰণ দিছে আপোনালোকে যেন আমাৰ হকিকো দিয়ে। আৰু মানুহে হকিটো কি বহুতে বুজি নাপায়, এইবিলাক চালে হয়তো বহুত মানুহে বুজি পাব হকি এটা খেল হয়। হকিৰ পৰাও যে আমাৰ নিজৰ এটা পথ উলিয়াব পাৰোঁ, পঢ়াৰ লগতে আমি নিজৰ খেল কৰি যাব পাৰোঁ। আৰু ছেকেণ্ড কথা হ'ল আজি কোকৰাঝাৰত এইটো হ'ল চাই চেণ্টাৰত আৰু বহুতখিনি ভাল পালোঁ। প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ মই কোকৰাঝাৰত আৰু স্পনচাৰ চেণ্ট্ৰেল বেংককো বহুত ধন্যবাদ, তেওঁলোকে এইখিনি সুবিধা কৰি দিলে আমাক। আৰু আগন্তুক এনেকুৱা আমি আশা কৰিম যাতে এনেকুৱা সুবিধা আৰু কোকৰাঝাৰৰ পৰা আমি পাম আৰু আগুৱাই লৈ যাবলৈ আমাক আপোনালোকেও সহায় কৰিব, লগতে চাই চেণ্টাৰে সহায় কৰিব, লগতে অসম চৰকাৰকো বহুতখিনি যাতে তেওঁলোকেও অলপ চায়, কাৰণ বহুত দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী মানে হকীত জড়িত হৈ আছে।
তেওঁলোককো যদি সুবিধা কৰি দিয়ে খেলি অহাৰ পিছতো কিবা এটা পদ তেওঁলোকে যদি পায় তেতিয়াহ'লে নতুন জেনেৰেশ্যনে আৰু সুবিধা পাব ন, মনত এটা মটিভেট হ'ব যে হয় খেল খেলিয়ে নহয়, খেল খেলাৰ পিছত আমি এটা ভাল চাকৰি পাব সক্ষম হৈছোঁ। আৰু সেইটোৱে গৈ আছোঁ, আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমি 100% দিব পাৰোঁ আৰু ভালে ভালে আহি আকৌ অসম আহিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ। এতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ কিমানগৰাকী খেলুৱৈ যাম, যিহেতু 4টা টিম আছে? হয়, আমাৰ এতিয়া 13 জুলাইৰ পৰা 14 জুলাইলৈকে হ'ব আৰু আমি 18 জুলাইত টিম এটা লৈ যাম অসমৰ পৰা। আমি 20 জন যাম সৰ্বমুঠ, কোচ মেনেজাৰৰ লগতে। আৰু বাকী গোটেই বাকীখিনিতো গোটেইখিনি আহিবই তাৰ পৰা। আৰু আমাৰ 3খন মেটচ আমি খেলিম। এখন প্ৰথম মেটচ আমাৰ গুৱাহাটীৰ লগত আছে, ছেকেণ্ড মেটচ আমাৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ লগত আছে আৰু থাৰ্ড মেটচ আছে তেলেংগানাৰ লগত। আৰু আমি 3খনৰ লগতে যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম আৰু বহুত আশা কৰিছোঁ এইবাৰ, কাৰণ ৰিজাল্ট ভাল দেখিছোঁ আৰু ভাল ৰিজাল্ট লৈ পেলাই অসম ঘূৰি আহিম। ৰাঁচী ঝাৰখণ্ডত হ'ব। অসমৰ কোন কোন জিলাৰ পৰা আছে? অসমৰ কোন কোন জিলাৰ পৰা আছে বুলি ক'লে প্ৰথম ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, কোকৰাঝাৰৰ পৰাও আছে, বিজনী আছে, বঙাইগাঁও আছে, তাৰপিছত ধেমাজি আছে আৰু ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, নাহৰকটীয়া আৰু এইখিনি আছে এতিয়া ন ইয়াতে আমাৰ। হয়।